Ka Meghalaya Youth Tourism Development Society but Miss Meghalaya Organization ki sngo sarong banpinbna ba ka Irene Dkhar ka badai ka samla ka bala job ting ya ka Miss Northeast, Miss Meghalaya but Femina Miss India Meghalaya, ringkat but Dr. Tanvi Marak, kabalong ru kaway ka samla ka bala job ting ya ka Miss Meghalaya, Miss Sunset Northeast but Femina Miss India Meghalaya, Iashimbynta hakaway na ka Junior Cop Thay Babriu Jongkari Miss Grand India Arajar Arpusaw. Ka Miss Grand India kabala pelong da ka Glamanan Entertainment Private Limited kadai kaway na kilay tili ki pigeon bahedo hari India. Ka grand finale kan long ha ka khatway tarik minta ubanay ha Z Studio Jaipur Rajasthan hakaba kini ki arwur ki samla na Meghalaya kinya ay reng banyo ra ya ka pansngat jong ka Miss Grand India araja apusaw. Ka Meghalaya Youth Tourism Development Society but Miss Meghalaya Organization ki pinpaw ya ka jingkermen but ay kublay kirpang ikini ginong mikmat jong ka jela ka Irene Dkhar but ka Dr. Tanvi Marak kini arngut ki samla ki don jingkermen makin wanra burom ya ka jela but kin yola ru man mikmat ya ka ri India hagarinsan jong ka perthai. Habala jan ka sing Yakob, ka jela baro kaway ka Ayman Sim bat Kirshan ya ka Irene bat Tanvi bat Kitbok Kitwiyang hagani ka Jing Yakob Miss Grand India araja apusaw.